madume ke makhura ka ona re a tlola magashu le ngwageng wo wa 2025 sealemoyeng sa Motse Community Radio Station le nanego la pitšentše kgolo le sa le gona gomme le boputši Professor Mremi e le go ngaka ya borena ya setšo re ka lebala jwang khuru ya gagwe le mogaši wa lenanego e lego ka kapa ya radio re le lakaletša mahlatse le mahlogonolo ngwageng o moswa ebile re le tsebiša gore lenanego le sa le gona le sa roropa gomme re tloga re buile ka matla lena le na go le mathata a go rwala ka gae le tshwenyago ke ditokološi bomakoti bao ba nyetšwego ba nyalwa malapa ke moka ba hlanoga magašo te ponagatše mathata a go fapafapana sepedi se re ngwana wo a sa llego o hwela tharing tšwelela re o thuše ngwana morena tlou tša baroka.